Hi guys! Ayan, welcome back again. So, happy Mother's Day po ngayon. So, may nagpapadala po sa atin ng mga Binto Cupcakes. Ayan, from YST. Oo, yan. 11 boxes po ito. Tingnan natin yung dalawa po kasing klase na boxes, style ng cupcake. Ayan. So, tingnan natin. So, ito yung first na cupcake. Ayan. Tingnan nyo yan guys, napaka ganda talaga, no? From Cheap Treats, yes. Sa Cheap Treats po ito nabili. Yan, oh. Wow, ang ganda. Tingnan nyo yan guys, no? So yan po ang isa sa mga style. 11 boxes po ito. So yung isa is ito po. Pakita natin para makita nila, no? So maraming salamat talaga sa nag-sponsor nito. Thank you. Ang babait ninyo. Ayan. Yun, oh. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Ayan. Ang ganda. Ayan, oh. So, tingnan natin kung sino yung mauuna na bibigyan natin, guys. Yan, guys. Yung una kong bibigyan is yung partner ko. Ayan. Happy Mother's Day from YST. Oh, yan. So, buksan mo. Buksan mo na. Buksan mo na. Yung... Wow. Happy Mother's Day po. From... YST. So gusto mag-PM guys, PM lang kayo kay Cheap Treats located at Katmon, Cebu. Wow, yan oh. Ayan, so siya po yung pinakauna natin na bigyan. So, yun guys, i-deliver na po namin yung mga cupcake. Ayan, tara. Magmotor lang po kami isa-isa. So, unahin namin yung si mama. Kamama na diha. Tunindot. Tara. Ayan. Ayan, so nandito na po si mama. Ayan mo? Yashin. Happy Mother's Day. Na yung nag-sponsor from YST. Ako ane? Oh, imani. Salamat sa sponsor. Oh. Imanay. Salamat kayo. Salamat. Muhate. Thank you kayo sa sponsor. Picture sa. Dire. Ano na kay picture? 1, 2, 3, smile. Mana? Thank you. Salamat sa sponsor. So, punta na naman tayo dun sa iba pang bibigyan namin. Ayo. Walang tao. Ayo. Ay, ate. Ali, ate. Asa na Yahweh di ay? Asa Yahweh? Nalimta ng Yahweh, guys. Oh. May nag-sponsor. Sponsor from YST. YST, ako ang followers. Maraming salamat. Happy Mother's Day, ate. Happy Mother's Day. Thank you. Salamat. Ayun. Nag-video na doon. Hi. Happy Mother's Day. Yato, gikapoy. Happy Mother's Day. Hi. Atagin. YST. Sponsor YST.
si Ate Divjat, no? Thank you, sponsor. Yeah. Ya, balay. Ya, si Ante. Napunta ng patugaan. Isa ni, I don't know. Kay YST. YST. YMC. Mama Tinawagin ni Dong? Oh, it's a prank. Hala, di mo na baka ang bigot ni tinuot. I don't think yeah. Hala. Thank you, YST. Thank you so much. Happy Mother's Day. Mother's Day ko. Dahil yun yung mga surprises. Dong, mo ka make-up, Dong. Ba? Make-up, guys. Dong, may siga, suga. Of wonders. Uy, thank you kayo. Uy. Ayun sa aling nangyayaan niya. Ibon niya, wala na. Ikuha niya to dun. Kung nagtuog sa bayan. Ay, ikuha na ko niya. Diyan na. Kapil niya to dun. Shout out Mama Dins. Naganga. Yeah. Taran! Wow! Yan sa niya. Mahal gini na eh. Hi. Ayan guys. Happy Mother's Day! Hi. Happy Mother's Day! Good luck! Picture me. Ha? Picture me. Sige lang, ante. Ante. Oh, ante. Ate. Happy Mother's Day. Oh, thank you sa sponsor. YST. Thank you, sponsor. Thank you. Grabe gid ka busy. Walay tarong kaon og tulog. Pero happy kay ko. Thank you for that. Binto Cupcakes. Thank you. Happy Mother's Day. Thank you. Bye. Surprise ko na. Thank you kayo. Sa sponsor YST. Thank you, Tapes. YST. Yes, thank you.